Tevgera ciwanên Kurd û bi alîkariya saziya Bedirxaniya çand û zanistî karekî hevbeş ji bo fêrkirina zimanê Kurdî û hin ji zimanên cîhanî birêve birin. Endamekî Tevgera Ciwanê Kurd dibêje mebesta me ji van korsan pêşxistina civakê duwarê ziman de. باورن زمانی خواه کردی و دیسا ام قنا ملاتی خواه کرد پیش دبدن ما ایرو دورک بکریه چهار زمانی عالمی جبو قنا ملاتی خواه پیش دبدن انگلیزی، آلمانی، فرانسی، ترکی و بطایبت زمانی کردی. Saziya Bedirxan fêrkirina zimanê Kurdî karê xwe sereke dibîne lê ew amade ye harîkariya rêxistinên sivîl bikin ji bo lêdarxistina korsên din yên diwarê civaka sivîl de. ام وکا معهده بدرخان یا زمانه کردی ام کار کسر زمانه کردی او ام مساعده ای منظمه بکن وی وارده کوکار بکن وکا ایرو ما 105 شاگر خرجاندن و مساعده معهده بدرخان و تفگره جوانه کرد. Mamostayên avan korsan mebest û giringiya korsên ji bo ciwana anîn ziman û şagird jî bi van korsan razîbûna xwe didin nîşan. براستي ما دورة برنامج دورة كسر برنامج مكافحة الفساد مبكر بدي في منقاع بدرخان ما بس تعمل أو بو إنه بخلك دفري قهدار بن وبيزان بن هر كس كي ما في خزان بي ناحية فساد مالي وإداري وفسادة قشتي يعني المنطقة مدى بشكل عام خاصة إنه أو بو سببها فيش ورشاكل هردركي قومي. استبلي فا كورسا بيم مش بو أسفير زماني إنجليزي بم وزماني تركي ومقالك سوجا دي فراسي. Sazî û rêxistinên civaka sivîl li Rojavayê Kurdistanê di nava salên şoreşê de karibûn rewşa ziman pêş bêxin û zelaltir bikin û bejdariya ciwanan di nava korsên ziman de firehtir bikin. İsmail Alî Ark, Dêrik.